салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 23 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. мурофиаи парвандаи чоршанбеев дар сезод доир хоҳад шуд. мошини ҷипи 50000 аз куҷост? аввал пули андоз роте. ҷанги ду соҳибкор бо раисони андози истарафшан. аввалин генералзани тоҷик зидди шафари хориҷӣ кардани духтарони тоҷик. қурби рубл дар тоҷикистон 141 сомонӣ шуд. дар 2 рӯз 5% афтид. аз 3 март парвозҳои мустақим аз хуҷанд ба барнаул шурӯъ мешавад. анна қалобӣ 3 сол боз пули 4 мошин, 1 хона, 16 тонна арматураро намедиҳад. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мурофиаи додгоҳии парвандаи чоршанбеев варзишгари поп ММА аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи душанбеи ҳафтаи оянда 28 феврал дар толори мурофиаҳои боздоштгоҳи рақами 1 оғоз хоҳад ёфт. дар ин бора ибтидо хабарнигорони зодаи Бадахшон Анора Саркорова ва Рустами Ҷонӣ дар Фейсбук ва рӯзи 23 феврал эътилофи зидди беҷазоӣ ва шиканҷа дар Тоҷикистон, як созмони ҳомии ҳуқуқ ки Чоршанбеевро бо вакилони дифоъ таъмин кардааст, хабар доданд. бино ба иттилои адвокатҳо, додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ қарор кардааст ки мурофиаи парвандаи Чоршанбеев ба таври кушод вале дар дохили боздоштгоҳ сурат бигирад. вале эътилофи зидди шиканҷа дар изҳороташ хостори дар фазои боз доир кардани мурофиаи ин парвандаи пурсарусадо шуда гуфтааст, баргузории мурофиа дар дохили боздоштгоҳ дар роҳи дастрасии озодонаи аҳли ҷомеа ва хабарнигоронро дучори мушкил гардонда, хилофи яке аз кафолатҳои асосӣ дастрасӣ ба ҳуқуқ ба адолати додгоҳист. 2 ҳафта пеш манобеи наздик ба таҳқиқи парвандаи Чоршанбеев хабар доданд ки тафтиши пешакии ин парвандаи пурсарусадо аллакай ба анҷом расонида шуда, парванда барои баррасӣ ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе супурда шудааст. ва гуфтаи ин манобеъ аз ҷумла пайвандони варзишгар ва масъулони эътилофи зидди шиканҷа ки адвокатҳои амин созмон аз ҳуқуқи Чоршанбеев ҳимоят мекунанд, тафтишот иттиҳоми барангехтани кинаю адовати миллӣ ва маҳалгароиро аз айбномаи зидди Чоршанбеев бардоштааст ва ҳоло варзишгар танҳо ба даъватҳои оммавӣ ва ба тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон айбдор мешавад. худи Чоршанбеев ва наздиконаш ин иттиҳомро рад мекунанд. бар асоси моддаи 307 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба варзишгар аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. дар кирдорҳои Чоршанбе он аломатҳои ҷиноят ҷой надоранд ки ба барангехтани хусумати нажотӣ, миллӣ, минтақавӣ, динӣ, пас задани шаъну эътибори нажотӣ ё минтақавӣ оварда расонида бошад. аз ин рӯ моддаи 189 аз парвандаи ӯ бардошта шуд. гуфта буд як манбаи огоҳ аз парванда ба радиои Озодӣ. ба қавли ӯ парвандаи Чоршанбеев асосан дар пояи видеоест ки ӯ дар он дар вокуниш ба ҳалокати Гулбидин Зиёбеков ва чанд сокини дигари вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳодисаҳои моҳи ноябри соли 2021 мегӯяд, бояд бар зидди беадолатӣ эътироз карда, ҳамаи афроде ки дар марги мардуми бегуноҳ даст доранд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. ҳамсӯҳбати Озодӣ гуфтааст, мақомот ин суханони варзишгарро ҳамчун як далели даъват ба сарнагунии ҳокимият арзёбӣ карданд. додгоҳ бояд инро муайян кунад ки оё ҳарфҳои Чоршанбеев даъват ба сарнагунии ҳокимият аст ё на, афзудааст вай. Чоршанбеев 26 сол дошта, зодаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва яке аз ситораҳои варзиши поп ММА, як нави ҷангҳои бидуни қоида аст. ӯ солҳои охир дар Русия зиндагӣ ва ҳунарнамоӣ мекард. рӯзи 3 декабр рамагӣ, чанд рӯз баъди изҳори назараш дар бораи ҳодисаҳои Бадахшон, Чоршанбеевро дар Москав аз ҷониби кормандони ГАИ бо иттиҳоми дар тобистони соли гузашта бидуни ҳуҷҷати ронандагӣ ва суғуртаи ОСАГО бо суръати баланд рондани мошин боздошт шуд. додгоҳи ноҳияи Останкина билофосила ҳукми ихроҷи ӯро баровард ва Чоршанбеевро аллакай рӯзи 3 декабр ба Душанбе фиристоданд. мақомоти Тоҷикистон баъди чанд соат хабар доданд ки ӯро рост дар фурудгоҳи Душанбе дастгир ва ба барангехтану кинаю адоват ва даъват ба тағйири сохти давлатдорӣ айбдор карданд. вале ӯ ин иттиҳомро рад кардааст ва гуфтааст, ман ягон мақсади даъват ба ғасби ба зӯрии ҳукумат надоштам.
من تنها به جوابگری کشاندن گناهکاران را طلب کرده بودم. چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی بین صاحب ملک آسایشگاه اویس سیتی و رهبران نظارت انداز شهر استرافشان جنجال سخت ادامه دارد. مسئولان صحیفه اویس سیتی در شبکه فیسبوک روز 18 فوریه عکس یک ماشین جیپ تمغه تویوتا پرادوی رنگش سفید و رقم دولتیش 3322 MK01 را نشر کرده نوشتند که این ماشین رئیس نلاگ شهر استرافشان $50,000 می ایستد. با همین ماشین عروس خوجند رفته می بیاید با کدو مبلغ معاشش 1000 سومونی. روز 20 فوریه امین صحیفه اویس سیتی و بازم در فیسبوک عکس یک ماشین تمغه BMW و عکس عزیز احمدزاده معاون سردار نظارت انداز شهر استرافشان را نشر کرد و نوشت زمنچالنیک نلاگ استرافشان به نام عزیز از صاحبکار 40,000 سومونی مبلغ ستانیده است. عزیز احمدزاده را که تازه ماه سال 2021 از مقام سردار نظارت انداز نویه بزرگترین جمهوری نویه باباجان غفوروف برکنار گردیده معاون سردار نظارت انداز استرافشان تعیین شده بود، همچنین به آن ابدار کردند که شهروندی روسیه دارد. طبق قانونهای تاجیکستان در مقام دولتی و گذشته از آن در وظیفه‌های مسئول کار کردن آنهایی که شهروندی کشور دیگر را دارند منع کرده شده است و 2 سال پیش دادستان آن وقته استرافشان را با همین دلیل شهروندی روسیه داشتنش از مقام برکنار کرده بودند. روز 21 فوریه نظارت انداز شهر استرافشان در یک پاسخ مفصل که در صحیفه شهرداری استرافشان در فیسبوک نشر شد معلومات‌های نشر شده درباره رهبرانش را بر دروغ بهتان‌آمیز نامیده و گفت اصل مسئله به نزدیک 400,000 سومونی قرض صاحب ملک اویس سیتی از انداز و به این دلیل به حبس گرفتن 2 بنای 5 قبطه آن ربط دارد. نظارت انداز تاکید کرده است که تهمت باعث نپرداختن انداز نبوده، پرداخت انداز طبق طلبات قانونگذاری حتمی است. نظارت انداز معلومات درباره ماشین جیپ گرانبها خریدن رئیسش را شرح نداده است، ولی در مسئله شهروندی عزیز احمدزاده نوشته است که سال 2017 با خواهش شخصی شهروندی احمدزاده در فدراسیون روسیه قطع کرده شده است. بنا به اطلاع نظارت انداز استرافشان صاحب ملک شرکت اویس سیتی کریموف مشعوره مقیموفنا که همسر سلطانوف الیشیر می باشد با قرار ریاست انداز ولایت سوخت به مبلغ 396,536 سومونی از انداز قرضدار بوده. نسبت به او طبق ماده 259 قسم 1 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود و بر اساس قانون عفو با قرار دادستانی استرافشان این پرونده جنایتی قطع کرده شد. اما میگویند مقامات انداز جوابگر اندازهای مقرر گردیده را پرداخت نکرد و با وجود ارسال چند آگاهی نامه مشعوره کریموف و باز هم از پرداخت انداز سرکشی نمود. به این دلیل با قرار دادگاه استرافشان از 24 دکمبر سال 2021 برای تأمین دعوای مال و ملکی جوابگر کریموف عبارت از 2 بنای 5 آشیانه واقع در شهر استرافشان جماعت دیوات صبرستان دهه یکتال به حبس گرفته شد. نظارت انداز گفتند و پس از به امضا رسیدن حلنامه سود شهر استرافشان از 16 فوریه سال 2022 عاید رویانیدن مبلغ اندازهای نپرداخته از جانب جوابگر کریموف به اندازه 396,536 سومونی به منفعت دولت برآورد شد. نظارت انداز گفت مشعوره کریموف و شوهرش الیشیر سلطانوف بناهای شرکت اویس سیتی را به اجاره داده در مجموع از حساب اجاره اموال به مبلغ 29,694 سومونی و از اندازها از مال و ملک غیر منقول به مبلغ 17,772 سومونی بقیه قرض انداز داشته تا حال پرداخت نکردند. در مسئله از صاحبکار ستاندن 40,000 سومونی نظارت انداز استرافشان گفت هنگام تشریف گروه کاری به شرکت اویس سیتی برای بررسی این مسئله سلطانوف الیشیر در حضور نمایندگان مقامات‌های دخلدار از آن جمله شعبه وزارت کارهای داخله، نظارت انداز، حقوق شناس، کارمندان بقایه‌گیری مال و ملک و اداره سود نقدگذاری دستنامه‌های قبیح داده از جانب مفصوف تهدید گردید که در شبکه‌های اینترنتی درباره معاون رهبر نظارت انداز در شهر معلومات پهن می‌کنند تا که شأن و شرفش را پس زده با این راه برای از کار آزاد کردن سبب گردد و از این لحاظ در حضور گروه کاری عکس برداری نموده از جمله نقلیات شخصی را. نظارت انداز استرافشان افزود که الیشیر سلطانوف وابسته به شخصیت و عائله احمدزاده
маълумотҳои бардуруғу буҳтономез ро нашр намуда истодааст ки тибқи қонунгузорӣ барои ин кирдор ҷавобгарӣ муқаррар гардидааст. аммо дар ҷавоби нозироти андози истарафшан дар бораи мошини ҷипи сардори ин идора ва ин ки як корманди давлатӣ аз куҷо барои харидани чунин мошини гаронбаҳо пул ёфтааст шарҳе дода нашудааст. саодат амиршоева аввалин генералзани тоҷик ки ҳанӯз соли 1999 соҳиби унвони мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3 шуда буд, дар мусоҳибаи ихтисосӣ бо Азия Плюс гуфт зидди ба хориҷиён ба шафар баромадани духтарони тоҷик аст. ба ақидаи генерал амиршоева занону духтарони тоҷик ба хотири сарвату пул шафари хориҷӣ мекунанд, вале ин барои ояндаи миллат хатарнок аст. саодат амиршоева ки 68 сол дорад қаблан сардори раёсати адлияи вилояти хатлон ва вакили парлумон буд ва баъди бознишаста шудан ҳамчун адвокат фаъолият дорад. ӯ дар замони дар вилояти хатлон кор карданаш то вақте ки дар сари вазифаам ба ягон никоҳи занону духтарони тоҷик бо хитоиҳо иҷозат намедиҳам. ман ҳоло ҳам зидди шафар кардани духтарони тоҷик ба хориҷиён ҳастам. ин кор ба хотири сарвату маблағ мешавад, вале барои ояндаи миллат хатарнок аст. масалан агар имрӯз 100 духтари тоҷик шафари чинӣ кунанд, фардо 100 фарзанди чинӣ таваллуд мешавад ва аниқ аст ки чинои фарзандашро тоҷик намегузоранд. маълум мешавад ки дар як сол дар тоҷикистон 100 чинӣ зиёд шуд. баъди 50 сол дар ин ҷо аз тоҷик ному нишон намемонад. мо бояд духтаронамонро дуруст тарбия кунем ки ба чунин роҳҳо нараванд. духтарони тоҷик шарафу номуси моянд, гуфтааст саодат амиршоева дар суҳбат бо Азия Плюс. аммо дар посух ба он суол ки чаро замони вакили маҷлиси намояндагон буданаш пешниҳоди мани никоҳ бо хориҷиёнро ба парлумон пешниҳод ва қонунӣ накард, саодат амиршоева эътироф кард ки ин пешниҳод қабул намешуд. агар ин пешниҳодро ба парлумон манзур мекардам, қабул намешуд, чунки он хилофи қонунҳои байналмилалӣ аст. дар қонунҳои байналмилалӣ озодии никоҳ байни мардум кафолат дода шудааст. яке дигар аз ташаббусҳои пурсарусадои даврони вакилии саодат амиршоева мани никоҳи хешутаборӣ буд ки як қисми ҷомеа аз он пуштибонӣ мекунад, вале қисми дигар то ҳол норозиянд. бар асоси тарҳи нави кодекси оила ва никоҳ ҳоло дар тоҷикистон никоҳ бо фарзандони амаку ама ва холаю тағо манъ карда шудааст. саодат амиршоева мегӯяд гузашти вақт нишон дод ки мани никоҳи хешутаборӣ тасмими дуруст буд. соли 2012 буд ва вақте ба шӯрои парлумон пешниҳод кардаму 2-3 нафар зид баромаданд, вале ман пас нагаштам. бо ишора ба баъзеи онҳо гуфтам ки ин чиз байни мансабдорону сарватмандон зиёд аст ва ҳоло бархеи онҳо шарм мекунанд ва метарсанд ки ин масъала қабул шавад. ба гузашта салавот, касе дигар онҳоро гунаҳгор намекунад. қонун қувваи бозгашт надорад. аммо ояндаи миллатро бояд наҷот дод ва тавре бояд амал кард ки тоҷик дигар фарзанди маъюб таваллуд накунад. дар акси ҳол фарзандони маъюби онҳо ба гардани давлат меафтад. бисёр тунд рафта будам ва ҳатто муллоҳо ба сари ман хестанд. баъдан аз ҷониби раисҷумҳури кишвар Эмомалӣ Раҳмон супорӣ шуд ки дар байни мардум кор кунед, пешниҳоди мардумро гӯш карда баъд қонунро қабул кунед. мо таҷрибаи дигар кишварҳоро дар робита ба ин масъала баррасӣ кардем. бояд пеш аз ҳама ояндаи солимии фарзандонамонро фикр кунем. хушбахтӣ ва тансиятии фарзандонамонро фикр кунем. як фарзанд маъюб таваллуд шавад, тамоми оила дар ғаму ғусса мемонанд. пайғомбарамон муҳаммад ҳам мегӯяд ки бо бегонагон хеш шавед то қавматон зиёд шавад. маълум шуд ки ҳатто дар ӯзбекистони ҳамсоя чунин қонуне ҳаст. баъди ин маълум кардем ки ҳанӯз соли 1998 пешвои исмоилони ҷаҳон оғохони чор вақте ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф меорад, аҳолиро насиҳат мекунад ки хешу табори якдигарро нагиред. воқеан баъди ин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон никоҳҳои хешу таборӣ хеле кам ба назар мерасад. саодат амиршоева 2 ноябри соли 1953 дар деҳаи парнаки нояи ховалин ба дунё омада, соли 1978 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. ӯ солҳои 1972-75 нотариуси давлатии идораи дуюми нотариалии шаҳри Душанбе ва сипас ба ҳайси сарнотариус дар идораи якуми нотариалии шаҳри Кӯлоб кор карда. солҳои 1987-1993 судяи суди халқии шаҳри Кӯлоб ва соли 1993 то 2008 сардори идораи адлияи вилояти Хатлон буд. аз соли 2008 то 2015 саодат амиршоева
وکیل مجلس نمایندگان پالات پایانی پارلمان تاجیکستان بود. فعلا در نفقه قرار داشته، همچون ادوکات فعالیت میکند. 2 سال پیش او از جمله حمایت خواهرزادش دلوور گلوف پسر سابق وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان شیراری گل را بر دوش گرفته بود. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. طی 2 روز گذشته بعد از سوی روسیه به رسمیت شناختن استقلال منطقه‌های جدایی طلب شرق اوکراین به نام دنر و النر، قرب رسمی روبل روسیه در تاجیکستان بیش از 5% پایین رفت. اگر روز 21 فوریه پیش از آن که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ولایت‌های دونتسک و لوگانسک را اعتراف کرد، 1000 روبل روسی در تاجیکستان 149 سومونی قرب داشت. روز 22 فوریه قربش تا 144 سومونی برای 1000 روبل پایین فرآمد و روز 23 فوریه الکی تا بعد 141 سومونی و 60 درهم افتید. قرب روبل امین طور در برابر دیگر اسعار خارجی نیز به شدت کاهش یافته ایستاده است و برای مثال قرب $1 امریکایی در بیرژه الکی به 80 روبل نزدیک شده است. اقتصاددانها در پس منظر موج نو تحریمات بین المللی به ضد روسیه برای رفتارش نسبت به اوکراین در آینده باز هم پایین رفتن قرب روبل را پیش بینی میکنند. افت قرب روبل به خصوص به سطح درآمد مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک که بیش از 1 میلیونش در روسیه کار میکنند و همچنین به اون خانواده ها در تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگارش پولهای فرستاده عزیزان مهاجرانش از روسیه است ضربه جدی میزند. در عین زمان قرب رسمی دلار و یورو در تاجیکستان تقریبا به تغییر باقی مانده. روز 23 فوریه $1 11 سومونی و 30 درهم و 1 یورو 12 سومونی و 80 درهم ارزش داشت. هنوز تا اعتراف منطقه های جدایی طلب اوکراین، اجنسی اعتبارسنجی اقتصادی و مالیوی مودیس پیش بینی کرده بود که تحریمات نو به ضد روسیه از همه سخت به اقتصاد آن کشورهای اسنگه که از روسیه وابستگی زیاد دارند از جمله به اقتصاد بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوا و ارمنستان ضربه خواهد زد. مودیس گفت در قبال تحریمات ضد روسیه از همه آسیب پذیر تاجیکستان و قرقیزستان 2 کشور مهاجر فرستند که حجم پولهای انتقالی مهاجرانشان خیلی کم می شود. فرودگاه بین المللی شهر برناول به نام کیانورد گرمن تیتوف روز 23 فوریه در سامانه‌اش خبر داد که از 30 مارس پروازهای مستقیم در خط سیر نو خوجند برناول خوجند شروع می شود. این پروازها هفته 1 مرتبه از جانب شرکت هواپیمایی اورالسکی آویالینی با هواپیمای راحت تمغه ایروبوس A320 انجام داده می شود. پرواز از خوجند ساعت 09:00 دقیقه، رسیدن به برناول ساعت 11:50 دقیقه. پرواز از برناول ساعت 15:50 دقیقه، رسیدن به خوجند ساعت 16:40 دقیقه. در معرفنامه خط سیر نو در سامانه فرودگاه برناول خوجند را پایتخت شمال تاجیکستان نام بردند. خوجند دومین شهر بزرگ مهم تاجیکستان به شمار رفته آن را پایتخت شمالی می نامند. در خوجند یادگاری های عصرهای میانه، مسجد و مزارها، باقی مانده های قلعه که مثل این شهر قدیم است حفظ شده. باز مکانهای دیدنی زیاد موجود است. با تاریخ این شهر می توان در آثارخانه کشورشناسی که در پهلوی یکی از دیوارهای قلعه جایگیر شده است می توان آگاه شد. خوجند که در بین سمرقند و قوقند جایگیر شده است، طرز زندگی مردم ساکنان این منطقه را در خود تجسم می کند. در اینجا تاجیک‌ها، ازبک‌ها و خلق‌های دیگر بسند میبرند. برای بسیاری‌ها شاید طبیعت خوجند هم جالب باشد. در نزدیکی شهر آبانبار قیروقم و کوه‌هایی که در پای آنها باغ‌های بزرگ بنا کردند جایگیر شدند. برای دوستداران کوهنوردی باشد منطقه اقصو جالب است. کمگی در فاصله 2 ساعت با ماشین در سمت جنوب جایگیر شده. کوههای بلندیشان بیش از 5000 متر در اینجا تا به فلک سر کشیدند. چپته ها برای پرواز در این خط سیر نو بین برناول و خوجند را می توان از سامانه شرکت اورالسکی آویالینی در خود فرودگاه برناول و همچنین در تمام آویاکاسه‌های شهر برناول و ولایت آلتای روسیه خریداری کرد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 فوریه از آشکار شدن باز 2 حالت قلابی از جمله حالت قلابی در حجم مخصوصا بزرگ
خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله، هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوحه سینا، مرد 31 ساله ساکن نوحه کوشانیان با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبردن ماه ایون سال 2019 در نزد خانه استقامتیش با راه فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомашина тамғаи Mercedes GL که ارزشش 44500 دلار، یک عدد автомашина тамғаи Mercedes SLS ارزشش 34500 دلار امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Lexus LX ارزشش 30000 دلار امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Mercedes S ارزشش 15000 دلار امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Audi A5 ارزشش 13000 دلار امریکایی، یک عدد خانه استقامتی در مساحت 108 متر مربع ارزشش 43200 دلار امریکایی و 16 تن آرماتور ارزشش 16000 دلار امریکایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. گفته می شود در خبر مبلغ عمومی ضرر به این ترتیب نزدیک 156000 دلار یا حدود 1.8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 66 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه فوریه سال 2021 مرد 48 ساله ساکن همین شهر با راه فریب به باوریش در آمده از او 3100 دلار امریکایی را گرفته وعده داده است که 4 ساعت قطعه زمین نزد اولگی از نزد خانه‌اش گرفته می‌دهد، اما تا حال او را فریب داده گشته است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.